Gracias a Dios. Hvala Bogu. Es una bendición poder estar sirviéndole al Señor. Velik blagoslov je, da lahko služim Gospodu. Gracias. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Molili bomo in se zahvalili Gospodu. Señor, te damos gracias Gospod, dajmo ti hvalo por tu presencia, Señor. za tvojo prisotnost, Gospod. Gracias, Padre Dios mío. Bendecimos Hvala ti, Oče, mi te tu blagoslavljamo. nombre, Señor. Proslavljamo tvoje ime. En el Hvala nombre ti. del Señor Jesús. V imenu Jezusa Es Kristusa. por tu gloria y tu gracia, Señor. Za tvojo slavo in tvojo hvalo, En el Gospod. nombre del Señor Jesús. V imenu Gospoda Jezusa Recibe, Kristusa. Señor, todo Gospod, lo que prejmi. respire alabe tu nombre, Señor. Naj vse, kar diha, da tebi hvalo. En el nombre tuyo, Señor. V tvojem imenu, Gospod. Amén. Amen. Es una bendición estar acá. Velik blagoslov je, da sem lahko tukaj. Es maravilloso. Čudovito je. Tú eres la traductora, ¿cuántos hablan español? Veliko prevajalk je, ki govorijo špansko. Solamente ella, gloria a Dios. Slava Gospodu. Vamos a disfrutar con su palabra. Uživali bomo v njegovi besedi. Y vamos a abrir en Lucas, Odprli bomo v Lukovem evangeliju. hay una gracia de Dios. Velika Božja slava. El tema se llama Dios no llega tarde. In ta tema, ki jo bomo danes obravnavali, je, da Bog nikdar ne pride prepozno. Dios nunca llega tarde. On nikdar ne zamudi. Amén. Amen. Lucas capítulo 8, Luka 8. poglavje, versículo 40. 40. vrstica. En adelante. Del versículo 40 en adelante. Od 40. vrstice dalje. Sí, puede ver. Ko se je Jezus vrnil, ga je sprejela množica, kajti vsi so ga pričakovali. Tedaj je prišel mož, ki mu je bilo ime Jair, bil je načelnik shodnice. Padel je k Jezusovim nogam in ga prosil, da bi prišel v njegovo hišo. Imel je namreč edino hčer, staro okoli 12 let, in ta je umirala. Ko je Jezus šel tja, so se množice gnetle ob njem. Neka žena, ki je že 12 let krvavela in je potrošila za zdravnike vse, kar je imela za življenje, pa je nihče ni mogel ozdraviti, se mu je približala od zadaj. Dotaknila se je roba njegove obleke in takoj nehala krvaveti. Tedaj je Jezus rekel: Kdo je tisti, ki se me je dotaknil? Ker so vsi zanikali, je Peter dejal: Učenik, množice se gnetejo ob tebi in te stiskajo. Jezus pa je rekel: Nekdo se me je dotaknil. Opazil sem namreč, da je šla moč od mene. Ko je žena videla, da ni ostala skrita, je drhte pristopila. Vrgla se je preden in v pričo vsega ljudstva povedala, zakaj se ga je dotaknila in kako je v trenutku ozdravela. On pa je rekel: Hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru. Medtem ko je še govoril, je prišel nekdo od predstojnikovih in rekel: Tvoja hči je umrla, ne nadleguj več učitelja. Ko je Jezus to slišal, mu je odgovoril: Ne boj se, samo veruj in bo rešena. Stopil je v hišo in nikomur ni pustil, da bi šel z njim, razen Petru, Janezu in Jakobu ter očetu in materi deklice. Vsi so jokali in žalovali za njo. On pa je rekel: Ne jokajte, saj ni umrla, ampak spi. Posmehovali so se mu, ker so vedeli, da je umrla. On pa jo je prijel za roko in zaklical: Deklica, vstani! In njen duh se je vrnil in takoj je vstala. Ukazal je, naj ji dajo jesti. Njeni starši so bili čisto iz sebe. Naročil pa jim je, naj nikomur ne povedo, kaj se je zgodilo. Amén. Amen. Dice que la gente recibió con gran gozo. Pravi, da so ga ljudje sprejeli Gozo. v veselju, da so ga v veselju sprejeli. Es lo que dice el primer versículo. Kar pravi prva vrstica. Cuando vio a Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Ko se je Jezus vrnil, ga je sprejela množica, kajti vsi so ga pričakovali. Eso es algo muy importante. To je nekaj zelo pomembnega. Sobre todas las cosas, Pred vsemi stvarmi, podernos gozar con el Señor. da se lahko veselimo v Gospodu. Y eso hay en vuestros corazones.
In to je v naših in vaših srcih. Cuando está el gozo del Señor, Ko je Gospodova radost, las cosas van a moverse más rápidas. se stvari hitreje premikajo. No tenemos temor de lo que venga. Nimamo strahu nad tem, kar Y por prihaja. eso vamos a ver esta historia. In zato bomo danes to zgodbo pogledali. Una vez estaba en un lugar ministrando, Ko sem nekoč nekje služil, en un lugar muy grande. na enem zelo velikem kraju, En esa noche habían llegado más o menos 1000 personas a los pies del Señor. v tistem večeru je prišlo več kot tisoč ljudi, ki je želelo Gospoda. Había una mujer Ampak bila je ena con su ženska hijo que era sordo s svojim sinom, ki je bil gluh. y solamente quería que lo tocara. In želela je, da se ga samo Y dotakne. cuando veo esta historia, In ko vidim tole zgodbo, no es solamente que pudiera tocar al niño, ne samo, da bi se samo dotaknil otroka, sino que había un ambiente ampak da je bil tako okolje. que era lo que estaba sosteniendo toda la gloria de Dios. Torej, okolje je bilo v tistem, v katerem je bila Božja slava. Aquí hay un fundamento poderoso en nuestro corazón. In tukaj je en zelo pomemben mejnik. Era el gozo. To je bila radost. Si vemos también en la palabra, Če pogledamo v Božjo besedo, cuando Nehemías terminaron de reconstruir un poco ya todos los trabajos que han hecho, ko je Nehemija gledal na to, koliko so že nekaj zgradili, dijo que el gozo del Señor es nuestra fuerza. je rekel, da Gospodovo veselje je naša moč. Cuando hay gozo no hay temor, Kjer je radost, tam ni strahu. no tenemos desconfianza Ni nezaupanja. que pueda suceder. Kaj se bo lahko zgodilo? Y esto es lo que vemos aquí en medio de la multitud. In to tudi vidimo med to množico. Pero había un hombre principal. Bil pa je en glavni človek. Esta tarde aconsejaba a personas Danes popoldne sem svetoval nekim ljudem. y con el mismo gozo que veníamos para acá. In z isto radostjo, kot smo prihajali sem, No hay diferencia, ni razlike, porque estamos preparados. ker smo pripravljeni. Como tú, como yo, estamos preparados para seguir en eso. Tako jaz kot ti smo pripravljeni, da nadaljujemo v tej En veselju. ese gozo del Señor. V tej radosti od Gospoda. Y eso es lo principal. In to je glavno. Que no dejemos morir el gozo del Señor. Ne smemo dopustiti, da bi nam ta Gospodova radost umrla. Porque es el Señor Kajti Gospod, que los ha tomado y que está haciendo su obra. Gospod je tisti, ki nas je vzel in dela novo delo. Pero en medio de ese gozo Ampak poleg te radosti empezaron a haber necesidades. se pojavijo tudi neke potrebe. Venía un hombre importante. Torej tukaj je prišel en pomemben Dice, človek, se llama Jairo. ime mu je bilo Jair, Tenía a su hija enferma. njegova hči je bila La bolna. multitud seguía con gozo. Ampak vseeno je imel radost, ampak pojavilo se je pač hči je bila bolna. Es algo maravilloso. Čudovito je, De esa base del gozo del Espíritu de Dios. da je v tem duhu veselja Gospodovega, Claro, cuando hay gozo es porque nuestro corazón está quebrantado en Él, ¿no? torej ko imamo radost, je naše srce polno tej radosti Y estamos rendidos a Él. in smo čisto predani Gospodu. No tenemos que hacer ningún esfuerzo Ne rabimo se posebej truditi, porque nos estamos gozando en el Señor. ker se radujemo v Gospodu. Pero cuando vienen las necesidades, Ko pa pridejo v tem veselju potrebe, no es que se desvanezca el gozo del Señor. takrat se verjetno v nas ne prebudi ta radost. Dice el 41. Pravi v 41. Entonces vino vrstici. un varón llamado Jairo, Tedaj je prišel mož, ki mu je bilo ime que Jair era principal de la sinagoga, in je bil načelnik shodnice. postrándose a los pies de Jesús Padel je k Jezusovim nogam y le rogase que entrase en su casa. in ga prosil, da bi prišel v njegovo hišo. ¿Cuántos quieren que Jesús entre a sus casas? Koliko od vas želi, da bi Jezus prišel v Entonces, njegovo en hišo? esta noche te vas a ubicar como si tú fueras Jairo. Ta večer se postavi v ta položaj, kot da si ti Pero Jair. aquí también hay una mujer que estuvo en medio de toda esta situación. Ampak poleg cele te situacije je bila pa še ena ženska. Pero vamos a hablar primero de Jairo. Ampak najprej govorimo o Jairu. Había una necesidad tremenda. Torej pojavila se je neka ogromna Y lo potreba. único que le decía, Señor, entra a mi casa. In edino, kar je on rekel Gospodu, Jezus vstopi v mojo No, hišo. no le ofreció, sino solamente vino y se postró ante él. Ni nič čakal, ampak je prišel direktno pred njega. Y dijo, Señor, todo. In rekel, Jezus, vse. Rindió su posición.
Vse je dal takrat, ko je pokleknil. Rindió todos sus privilegios, Svoje privilegije, svojo pozicijo. reconociendo la majestad del Señor, On je priznal, da je Jezus mogočen. reconociendo que Jesús solamente era la solución. Priznal je s tem, ko je pokleknil, da je samo Jezus rešitev. Pero vamos a ver el viaje, seguimos viajando en esto. Pa gremo še naprej. Porque tenía una hija, Imel je namreč edino hčer. una única hija, Edino hčer. como de 12 años que estaba muriendo. Stara okoli 12 let in ta je umirala. No estaba muerta. Ni bila še En mrtva. ese momento la noticia era como cuando los médicos dicen, tu hija puede morir, no morir. V tem trenutku je bilo tako, kot ko pravi zdravnik, lahko vaša hči umre ali pa ne. Cuando Dios nos ha permitido ir a muchos hospitales o clínicas a orar por gente, Ko je nam Gospod obljubil, da bomo šli v bolnišnice in molili za ljudi, o a veces viene gente que te dice, tengo una enfermedad in včasih pridejo k nam ljudje, ki pravijo, imam bolezen. y es lo último. In to je pač končno. Y me recuerda esto. In to me spominja, Cuando esta mujer decía, quiero solamente que toques a mi hijo y será sano. to me spominja na tisti dogodek, ko me je ena žena prosila, da naj se dotakne njenega otroka. Y había mucha gente. In veliko ljudi je bilo, Era imposible. za katere se je zdelo nemogoče. Pero Dios vio el gozo que había en su corazón. Ampak Gospod je videl radost, ki je bila v njihovih Y yo srcih. recuerdo que le dijo el Señor, In se spomnim, da je rekel Gospodu, por tu fe, da je Gospod rekel, porque estás creyendo con gozo, zaradi tvoje vere, ker ti verjameš z radostjo, recibe boš prejel. lo que estás pidiendo. Prejmi, kar prosiš. Inmediatamente su hijo se le abrieron los oídos In takoj so se temu dečku odprla ušesa in y je empezó a slišal. escuchar. Začel je slišati. Estaba en Holanda estaba en Holanda Bil sem na Nizozemskem y una esposa de un músico in ena žena enega glasbenika dice, tengo cáncer, je rekla, da ima raka. los médicos me han dado 6 meses. Zdravniki so mi dali 6 mesecev. Damos gracias a Dios por los médicos, Slava Gospodu tudi za zdravnike. pero el único que tiene la primera y la última palabra es el Señor. Ampak prvo in zadnjo besedo ima pa Gospod. Y empezamos a orar por ella. In smo začeli moliti za to Gospod. Todo un trabajo de iglesia. Cela cerkev se je v to angažirala. Eso me parece lo mismo como lo estoy viendo aquí. To me spominja točno na to, kar vidim tukaj. Es todo un trabajo To je vsi skupaj delati. maravilloso Čudovito. en el gozo del Señor. V radosti Gospoda. Y eso lo está viendo el Señor. In tudi to vidi Gospod. Entonces las señales van a correr. In znamenja se bodo začela dogajati. Lo importante no es perder el gozo del Ampak Señor. pomembno je ne izgubiti Gospodovega veselja in radosti. Esta mujer recibió la palabra, Ta ženska je sprejela besedo, el Señor la sanó Gospod jo je ozdravil y ya lleva 14 años ahí in zdaj živi že 14 let od y tega. gozando de la vida del Señor. In se raduje v Gospodu. Dice aquí la palabra Pravi tukaj v besedi, que estaba entre la vida y la muerte. da je umirala. Eso es mala noticia, To pa je slaba novica. porque a veces uno no sabe qué pensar, ¿no? Včasih se kar malo zamislimo. Entonces tienes que activar la fe a fondo Takrat je pa treba zaaktivirati vero čisto iz globine. y con gozo. In z radostjo. Déjeme decirle algo, iglesia. Naj vam še nekaj povem, cerkev. Cuando servimos a Dios con gozo y alegría, Ko Gospodu služimo z radostjo in veseljem, todas las situaciones y las necesidades, se čisto vse situacije v potrebah. Dios va a abrir la puerta Gospod odpre vrata, para que pueda correr esa palabra de señales. da lahko teče ta beseda o znamenjih. Dice 43. Pravi 43. vrstica. Leímos el 41 porque tenía una hija que estaba muriendo. El 43 dice. Torej ta Pero vrstica una pravi, mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos en cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Neka žena, ki je že 12 let krvavela in potrošila za zdravnike vse, kar je imela za življenje, pa je nihče ni moglo ozdraviti. Dice, bueno, voy por Jesús Ja, grem k Jezusu. y de pronto sale otro con otra necesidad. Torej, eden pride k Jezusu s potrebo, pa pride spet drugi.
¿Dónde está Jesús? Kje je Jezus? Y si ves la parte de atrás del siguiente, anterior versículo, Če gledamo še vrstice nazaj, dice que la gente lo oprimía. pravi, da so ljudje kar drveli. Había mucho gozo, Bilo je veliko radosti, había muchas necesidades. bilo je tudi veliko potreb. La gente lo oprimía. In ljudje so kar drli. Y claro, el hombre que estaba con la petición de su hija, In ta človek, ki je pač prišel s to prošnjo za hči, de pronto perdió una forma de ver a Jesús, je najbrž malo izgubil pogled na de Jezusa. tenerlo cerca de su casa, Hotel ga je imeti blizu svoje hiše, porque había mucha necesidad. ker je bila huda potreba tam. Esta mujer se interpuso en el momento, creo que más que necesitaba Jairo. In zdelo se je, kot da se ta ženska zdaj urinja v ta trenutek, ko ga Jair Jezusa najbolj potrebuje. Dios, no sé cuál sea tu necesidad, Bog ve, jaz ne, kakšna je tvoja pero potreba. gracias por Jesús, Ampak hvala Bogu za Jezusa, que Él conoce nuestro corazón da On pozna naša srca y Él no llega tarde. in On nikdar ne zamudi. Sí, para Jairo posiblemente sería un problema. Za Jaira se je to najprej verjetno zdel problem. ¿Cómo salió esta mujer en medio de todo esto? Pa kako je zdaj ta ženska se tlele urinila sredi vsega? Dios la bendiga bien lejos. In ona je Gospod pošlje čim dlje. Pensaría Jairo, Najbrž si je mislil, mi Jair, hija se está muriendo, moja hči umira, ahora te apareces tú zdaj se pa ti y pojaviš. no me dejas acercarme al maestro. In jaz pa ne morem se približati čisto k Jezusu. Un choque, ¿no? To pa je kriza, ne? Y a veces pensamos, no, es que Dios escucha a otros más que a nosotros. In potem mi včasih si mislimo, ja, Bog bolj druge posluša, No, kot no, pa no. mene. Jesús está pendiente de todo. Ne, Jezus vse posluša. Aunque haya una multitud, grandes multitudes, Čeprav je veliko stvari, en Jesús se va a mover. bo Jezus deloval Vamos a ver el v pravem 14. času. Pa poglejmo naprej. Se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Torej, žena se mu je približala od zadaj, dotaknila se je roba njegove obleke in takoj nehala krvaveti. Para Jairo, Za Jaira, un principal de la sinagoga, ki je bil predstojnik stojnice, esto era como un retraso. shodnice, je bilo, on je zmanjkovalo časa, Pero gracias al Señor, ampak hvala Gospodu, porque al que cree todo, tisti, ki veruje, mu je vse entre mogoče. toda esa multitud, In sredi vseh teh stvari el Señor estaba mirando la fe je Jezus gledal vero, del corazón también de esta mujer. srce tudi te ženske. Aunque Jesús dijo, no, ¿de dónde salió poder? In čeprav je Jezus rekel, odko moč je šla od mene, Pero kdo je, en medio de ese gozo, ampak sredi te množice ella aprovechó je ona izkoristila para que el Señor le pudiera contestar la petición de su corazón. trenutek, da je lahko Jezus odgovoril na prošnje njenega srca. 12 años con una enfermedad, 12 let z boleznijo, había gastado todos los médicos. že vse je potrošila za zdravnike. Yo les voy a contar un testimonio. Vam bom zdaj povedal eno pričevanje. Una de las veces, cuando el Señor me permitió llevar el Evangelio a unas familias, Nekoč, ko mi je Gospod dovolil, da sem lahko ponesel evangelij v neke družine, practicaban brujería, hechicería, oni so se ukvarjali s čarovništvom in gastaron stvarmi. todos los médicos, Torej šli so in k vračem in porabili ves denar za zdravnike. en todo lo que conocían, gastaron el dinero. Čisto za vse, kar je obstajalo, so že porabili denar. Y yo fui a visitar Jaz sem jim pa šel na obisk y le pregunté a su hija, ¿cómo está tu madre? in sem vprašal hči, kako je tvoja mati? Mi madre está postrada, enferma, Moja mati je bolna, zelo bolna. está a punto de morir. Je še malo pa bo umrla. Y los médicos no saben qué hacer. In zdravniki sploh ne vejo, kaj je. Yo le dije, bueno, el Señor rescató mi vida. Jaz sem pa rekel, veš, Gospod je rešil moje življenje. Soy un milagro de Dios. Jaz sem čudež od Boga. Entonces dije, pues bueno, voy a orar por tu madre. In sem rekel, ja, molim vas za tvojo mamo. Yo con ese gozo
Jaz sem bil kar v radosti. Claro, cuando llegué a esa casa, In seveda, ko sem prišel v to la hišo, mujer estaba postrada allá en un colchón, enferma, je žena tam ležala čisto bolna v eni postelji. y algo muy sencillo, In čisto preprosto. y eso es lo bueno en el gozo del Señor, In to v radosti od Gospoda. que es el Señor que obra. Ker je Gospod je tisti, ki dela. Oré por ella, Za njo sem molil, claro, recibió al Señor, seveda je sprejela Gospoda, llorando, jokala je y decía, Señor, ayúdame, in je rekla, Gospod, pomagaj mi. y si tú me ayudas, In če mi ti pomagaš, yo te entrego toda mi vida, ti jaz predajem svoje življenje. mira mi necesidad. Glej mojo potrebo. Y de pronto, en una semana, In v enem tednu ya estaba sana y libertada. je bila že zdrava in osvobojena. Y tiene bastantes hijos. In ima kar veliko otrok. Y le llegó toda su familia a los pies del Señor. In čisto vsi v tej družini so prišli k Jezusu. Desde ese testimonio hasta hoy, Od tega pričevanja do danes han llegado 4 generaciones. so iz te družine 4 generacije že Y muchos prišle. son ministros del Señor. In mnogi so Božji služabniki. Entonces, lo único que quiere el Señor In torej edino, kar želi Gospod, es que Jezus, podamos disfrutar de su presencia. da uživamo v njegovi prisotnosti. Esa mujer dijo, yo voy a tocarlo. Ta ženska je rekla tukaj, dotaknila se Y ga. posiblemente tú estás en una posición en esta noche. In mogoče si ti nocoj v tej situaciji. Tócame, Señor. Dotakni se me, Gospod. Aquí estoy. Tukaj sem, pravi. Me voy a rendir a ti. Tebi se bom predal, Yo sé que tú no llegas tarde. kajti on nikar ne zamudi. Vamos a ver cómo sigue el viaje. Poglejmo, kako se še tole nadaljuje. Pero Jesús dice el 41. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todo, Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Dice, ¿quién es el que me ha tocado? Tedaj je Jezus rekel, kdo je tisti, ki se me je dotaknil? Ker so vsi zanikali, je Peter dejal, učenik, množice se gnetejo ob tebi in te stiskajo. Algo maravilloso. Čudovito. Posiblemente muchos no se enteraron de lo que Dios estaba moviendo, el Señor estaba moviendo. Mnogi so verjetno izvedeli, da Bog dela čudeže, da se premika stvari. Pero Jesús sabe lo que estaba moviendo. In tudi Jezus je vedel, kdaj so se stvari Que premikale. en medio de la multitud Sredi cele množice había una mujer con fe je bila ena ženska z vero. que estaba dispuesta a creer por encima de todas las circunstancias. In ona je bila sposobna verjeti, ne glede na vse okoliščine, ki so Y a bile. Jairo lo tenía en la sala de urgencias. Jair je pa že bil na urgenci, Su fe, on je imel že skoraj konec njegove vere. porque quería darle un crecimiento, quería hacerlo crecer en la fe. Torej, Bog je želel, da bi tudi Jair še zrasel v veri. Entonces Jairo estaba viviendo un proceso. In Jair je tukaj šel čez en proces. Me imagino Jairo pensando, ahora esta mujer, los discípulos, todos, In zdaj največ si je mislil Jair, zdaj ta ženska, zdaj še tej učenci. es como cuando quieres comprar algo To je tako, ko hočeš nekaj kupiti, y tú vas al banco pa greš na banko y de pronto te van a decir, te vamos a aprobar el crédito in vam rečejo, vam bomo odobrili kredit. y de pronto mañana te dicen que no. Potem pa naslednji dan ti rečejo, da ne, Y yo, in ti si fertik. en el caso de Jairo era un tiempo de espera. V Jairovem primeru je bilo treba čakati. Hay cosas que Dios va a responder ahora mismo. So stvari, ki jih Gospod, ki jih Jezus naredi v trenutku, Cuando odgovori. le damos la bienvenida en nuestro corazón, Ponavadi, ko ga sprejmemo v svoje življenje, hay cosas que la hará en el camino. so pa stvari, ki jih dela počasi, na poti. Dice la palabra Pravi v Božji besedi, que Jesús supo que salió poder. da je Jezus začutil, da je šla moč iz Jesús njega. conoce tu fe Jezus pozna tvojo vero y quiere ayudarte. in ti hoče pomagati. Quiere no solamente traer salvación, On ne da samo hoče, da ti prinese sino que también rešitev, quiere renovar tu corazón hoče tudi prenoviti tvoje en la srce. petición y en la necesidad que hay. Ko je potreba, Vemos el 46. pa poglejmo naprej. Pero Jesús dijo a alguien, me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Jezus pa je rekel, nekdo se me je dotaknil, opazil sem namreč, da je šla moč od mene. La fe trae poder.
vera prinaša moč. En medio de todo el gozo, Sredi vse radosti le agregamos al menú la fe potrebujemo tudi vero y el poder viene, in potem pride moč. las señales vienen, Pridejo znamenja, Jesús está ahí Jezus, y lo único que está buscando in Jezus je bil tukaj in edino, kar išče una iglesia que active la fe, Torej, Jezus išče eno cerkev, ki bo aktivirala que vero pueda dar pasos de fe. in ki bo lahko naredila korake vere. Dice que justo por su fe vivirá. Prav zaradi njene vere se je to zgodilo. Y dice que sin fe es imposible agradar al Señor. In pravi v Božji besedi, brez vere je nemogoče ugajati Bogu. Toca ponerlo todo. Torej, vse moraš dati. Dice el 47. 47. versica. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, viniendo temblando, postrado a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por causa de lo que había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ko je žena videla, da ni ostala skrita, je trhte pristopila. Vrgla se je preden in v pričo vsega ljudstva povedala, zakaj se ga je dotaknila in kako je v trenutku ozdravela. Ese es el testimonio. To je pričevanje. Que en la fe, con la Z fe vero y con el gozo in z y radostjo de todo el trabajo de la iglesia, in s tem, da se vključi cela cerkev, posiblemente vemos cosas hoy, bomo lahko videli stvari danes. pero esto sigue. Ampak to se še Es nadaljuje. una carrera larga To je dolga y karijera. lo vemos en Jairo. Mi vidimo pri Jairu. El Señor lo tenía formando su corazón en la fe. Jezus je v bistvu tukaj preobražal njegovo srce, da je vera rastla. Jesús es para nosotros. Jezus je za nas. Jesús es para la ciudad. Jezus je za mesto. Jesús es para el gobierno. Jezus je za vlado. Es para la gente de todas las clases sociales. Jezus je čisto za vse ljudi, vseh Aquí socialnih había una kategorij. mujer que lo había perdido todo, Tukaj je bila ena ženska, ki je vse como izgubila. para que estaba prácticamente en la ruina. Dejansko je bila ona čisto na koncu, ni imela več nič. Y había un hombre principal, Bil pa je tudi predstojnik un shodnice, poco religioso, malce religiozen, vivía siempre, estaría en la sinagoga, zmeraj je bil v sinagogi, pero necesitaba crecer en la fe. ampak je moral zrasti v veri. Pero Jesús sabe Jezus ve, dónde se activa la fe. Jezus ve, kdaj se aktivira vera. Vamos al 48 Pa pojdimo naprej. y vemos el testimonio. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. On pa je rekel, hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru. Tu fe te ha salvado Tvoja vera te je rešila y vas a ir en paz. in boš odšel v miru. Eso es lo bueno de Jesús. To je dobro pri Jezusu. Nos quita la amargura, On nam odvzame nos žalost in quita la zagrenjenost, tristeza, žalost, zagrenjenost. nos ayuda a quitar toda una cantidad de problemas físicos. Vse množice problemov, ki jih imamo, Jezus vzame. Yo lo digo por mi propia vida. Jaz vam to povem iz svojega življenja. Era drogadicto Jaz sem bil odvisnik od drog y Dios tuvo bastante trabajo conmigo. in Bog je imel veliko dela z mano. Porque reconstruir todo un cerebro, Kajti on je mogel dejansko rekonstruirati cele možgane. construir toda una columna, Čisto vse je mogel prenoviti. reconstruir todos unos pulmones, Mogel je narediti nova jedra, nove pljuča, ojos, habla todo. oči, govor, vse je mogel obnoviti. Entonces Dios ha hecho un milagro. Dejansko je Bog naredil čudež. Pero el z nami. milagro es para que vayamos en paz a servirle a Él. In zakaj je čudež? Zato, da potem v miru gremo in služimo njemu. Y es para Él. In to je za njegovo slavo. Vamos a ver qué pasa con Jairo. Pa poglejmo, kaj se je z Jairom Ya zgodilo. terminó el Señor con esta persona. Torej, s to žensko je Gospod že opravil. Qué maravilloso. Kako čudovito. Y Jairo estaba, como dice, en las urgencias de la fe. Jair pa je bil na urgenci vere. Vamos a ver. To poglejmo. Y dice, y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la señora a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Medtem ko je še govoril, je prišel nekdo od predstojnikovih in rekel, tvoja hči je umrla, ne nadleguj več učitelja. Qué horrible cuando se reciben malas noticias. Kako grozno je, ko prejmemo slabo novico. Era para salir corriendo, dice Jesús no hace nada. Tlej bi lahko Jair stekel pa rekel, Jezus nič ne naredi. No sé cómo lo tomaría Jairo, pero es muy fuerte. Ne vem, kako je Jair to sprejel, ampak res je bilo to zelo močno. Yo le voy a contar un testimonio.
Zopet vam bom povedal eno de pričevanje una persona que el Señor lo liberó de cosas ocultas od ene osebe, ki jo je Bog osvobodil okultnih y stvari. pudo llegar su alma al Señor. In Su alma fue rescatada por el Señor njeno dušo je rešil Gospod Jezus. y tenía una enfermedad muy grave. In ona je imela zelo hudo bolezen. Y claro, había confiado en todo menos en el Señor. Seveda je ona se zaupala vsem drugim, samo ne Jezus. Y entonces, ¿qué sucedió? In kaj se je potem Cuando zgodilo? llegó el Evangelio Ko je prišel y evangelij llegó el Señor Jesucristo in je prišel Jezus a Kristus su corazón, v njeno srce, tuvo que el Señor hacer toda una cirugía en el alma. je moral Gospod narediti celo operacijo v njeni duši. De todo lo que había practicado. Čisto vsega, s čimer se je okultnim ukvarjala, Y terminó alabando al Señor. je morala dati stran in potem je slavila Gospoda. Estaba seguro que se iba con el Señor. Bila je prepričana, da gre k Gospodu. Y eso es lo que quiere el Señor. In to je tisto, kar želi Que Jezus. estemos seguros que Él será la respuesta. Da smo prepričani v to, da je on odgovor. Y cuando partió con el Señor, In ko smo s Gospodom, 200 personas llegaron a los pies del Señor. in ko se je ona predala Gospodu, je 200 ljudi prišlo Por k su Jezusu preko nje. testimonio. Zaradi njenega pričevanja. Vemos aquí. No es bueno creer a las malas noticias. Ni dobro verjeti slabim novicam. Siempre va a haber malas noticias. Vedno so slabe novice. En el periódico, V časopisu, en la radio, na radiju, en la televisión, televiziji, en la familia. v družinah. Hay gente que es muy negativa So ljudje okrog nas, ki so zelo negativni. y a veces toca tomar nuestra posición en el Señor. In takrat se mi moramo gledati na našo pozicijo El v Gospodu. 50. Naprej. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Ko je Jezus to slišal, mu je odgovoril, ne boj se, samo veruj in bo rešen. Le está diciendo, cree Rekel mu je, veruj, que Él es la verdadera noticia. ne verjemi slabi novici. Que todas las malas noticias, Vse slabe novice, todo lo que hayas escuchado, vse, kar je Jair slišal, eso es pasajero. to je prehodno. Pero Jesús le dijo, no temas, Jairo. Jezus mu je rekel, ne boj se, Jair. Y el Señor te está diciendo, no temas. In tudi tebi pravi Jezus Kristus, ne boj se. Voy a orar por un momento. Za trenutek zdaj bom molil. Y damos gracias al Señor, porque aquí va a terminar en una grande victoria. Dajmo hvalo Gospodu, ker tukaj bo ena velika zmaga. Jesús animó a Jairo, Jezus je dal vero Jairu, no temas. se je opogumil, ne Le boj dijo, se, no temas. ne boj se. Yendo Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salvo. Ne boj se, samo veruj in bo rešena. Jesús ya estaba comprometido con Jairo Jezus je obljubil Jairu y en la petición de su corazón. in da bo izpolnil željo njegovega srca. Y por cuanto estás escuchando la palabra In zdaj, ko poslušaš besedo y abriendo tu in corazón, odpiraš svoje srce, Jesús está comprometido ti Jezus obljublja, para ayudar. da ti bo pomagal. Es algo maravilloso. To je čudovito. No tienes que tener temor. Ne rabiš se bati. Voy a orar. Molil bom. Y si hay personas In če so tukaj ljudje, que necesitan ki rabijo una respuesta en su corazón con el Señor, odgovor od Gospoda v svoje que no srce, conocen al Señor, ali pa ki še ne poznate Jezusa el Kristusa, Señor te está diciendo, danes vam pravi On, ven en paz. pridi v miru. El Señor quiere ayudarte, Jezus ti želi pomagati mas eso te dice, no temas, in ti pravi, ne boj se, porque Él está comprometido. kajti On obljublja. Ya lo hizo en la cruz, On je to naredil na križu že, ya lo hizo todo por nosotros, vse je naredil za nas. pero ahora te está diciendo en esta noche, Nocoj pa ti pravi, posiblemente hace tiempo estás esperando morda že nekaj časa zdaj čakaš. y ahora que el Señor quiere responder a tu corazón, In zdaj, ko Jezus želi odgovoriti v tvoje srce, que puedas dejarlo entrar
da ga pustimo, da on vstopi. No sé cuántas personas están aquí que no hayan recibido al Señor. Ne vem, koliko ljudi je tukaj, ki še ni sprejelo Jezusa za svojega Puede odrešenika. levantar su mano Lahko dvignete svojo roko. y el Señor quiere en esta noche Jezus želi nocoj, que tú te acerques a Él, da se mu približaš. porque Él ya está. Kajti on je že naredil. On je tukaj. Si hay alguien, levante su mano y yo quiero orar por ti. Če je kdo tukaj, ki želi sprejeti Jezusa Kristusa, dvignite roko in bom molil za vas. Tu problema Tvoji problemi, y tus circunstancias, tvoje okoliščine, el Señor te quiere ayudar. Jezus ti želi pomagati. Solamente es creer. Samo veruj. Les pido que vengan aquí. Yo quiero orar por vosotros. Prosim, da pridete naprej. Rad bi molil za vas. Si hay alguien más, Če je še kdo, ki želi Jezusa sprejeti, este es un momento. je to trenutek. Y el Señor te dice, In Jezus ti pravi, no temas. ne boj se. Cuando vio esta mujer, Ko je Jezus videl, voy a orar. torej, tako kot Jezus bom tudi jaz molil. Se pegó de Jesús Ko se je ta ženska dotaknila Jezusa y solamente haberle creído a Jesús, in je verovala Jezusu, el Señor la sanó jo je Jezus ozdravil y el Señor la libertó in jo je osvobodil. y le dijo, vas a ir en paz. In je rekel, pojdi v miru. Si falta gente, ven acá. Če še ljudje manjkajo, pridite sem. Y quiero orar por ti, Rad bi molil za vas, porque es el amor del Señor, kajti Jezusova ljubezen, pero también con gozo. z Jezusovo ljubeznijo in z radostjo, No quiere que andes triste. ne želim, da hodiš žalosten okrog. Padre Santo, te doy gracias. Sveti Bog, dajmo ti hvala. Te adoramos, Señor. Obožujemo te, Gospod. Jesucristo. Jezus Te Kristus. doy gracias. Hvala ti. Si hay alguien más, pase, por favor. Če je še kdo, ki želi Jezusa Kristusa sprejeti za svojega odrešenika, pridite. Para que tu corazón Želim moliti za vaše srce, pueda reposar en el da Señor. bo lahko vaše srce počivalo v Es Jezusu. lo más principal. To je glavno v Y življenju. después ya el Señor hará el proceso de la petición In potem bo Gospod naredil proces v vašem y srcu restaurará. in bo obnovil. No, dice que era con gozo Rekel je z radostjo, y era con paz. z radostjo bo šel in v miru. Y le decía a Jairo, no temas, In tudi Jajro je rekel, ne boj se, serás salvo. odrešen boš. Quiere decir que el Señor está comprometido To pomeni, Jezus obljublja nam, como persona con nuestro corazón. da vsakemu srcu posebej. Voy a orar Zdaj bom pomolil. por un momento. Señor, te doy gracias Gospod, dajem ti por esta hvala oportunidad. za to priložnost, En este momento, Señor, v tem trenutku, que tu Gospod, presencia da je tvoja siga prisotnost, tocando, Señor, da se dotika con tu amor s tvojo y ljubeznijo, tu gloria, s Señor. tvojo slavo, Gospod. En el nombre de V Jesús, imenu Jezus te se agradecemos. ti zahvaljujemo, Gospod. Sea tu paz Naj bo tvoj mir y sea tu salvación. in tvoja odrešitev En el nombre de Jesús. v imenu Jezus. Van a orar conmigo Boste z mano molili y van a repetir conmigo. in ponovili za mano. Pueden cerrar sus ojos Lahko zaprete oči v miru y van a repetir conmigo. Señor in Jesús, za mano ponavljate, Gospod Jezus, yo vengo en esta hora prihajam zdaj reconociendo in priznavam, que tú moriste en la cruz da si ti umrl na križu por todos mis pecados. za vse moje grehe. Gracias por perdonarme. Hvala, da si mi odpustil. Pero hoy te abro mi corazón Danes ti odpiram svoje srce, para que tú entres da boš vstopil como mi único Salvador kot moj edini odrešenik de mi vida. mojega življenja. Limpia mi vida, Señor, Očisti moje življenje, Jezus, con tu sangre preciosa. s tvojo čudovito krvjo, Mi alma, mojo dušo, mi espíritu, mojega duha todo mi ser in vse moje bitje. es para ti, Señor. To je zate, Gospod. Te doy gracias Dajem ti hvala, porque ahora tú eres el rey de mi ker si corazón. zdaj ti kralj mojega srca. Y ahora te pido, Señor, Zdaj te prosim, Gospod, que me selles en el libro de la vida.
da me upišeš v knjigo o življenja. escríbame en el libro de la vida. Upiši me v knjigo življenja. Te doy gracias. Dajem ti zahvalo. Ahora recibo tu paz Zdaj sprejemam tvoj mir y tu amor. in tvojo ljubezen, Gospod. Y gracias por ayudar. Hvala, ker mi pomagaš. Amén. Voy a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por estas vidas. Gospod, zahvaljujem se ti za ta Que sus življenja, corazones, za njuna srca, Gospod. sean en tu Da presencia. so njuna srca v tvoji prisotnosti in po tvoji Y avtoriteti. cualquier In situación, katerakoli tú vas situacija, a ayudar, ti Señor. boš pomagal, Como Jezus. has ayudado a Jairo, Tako kot si Jairu como pomagal, ayudaste a esta in mujer. tisti ženi. Tú has dicho, Señor, en paz. Ti si rekel, Gospod, v Y miru creemos en paz. in mi verujemo Y no v tememos. miru in se ne bojimo. Ayuda a estos corazones. Pomagaj tem srcem. Llénalo todo, Señor. Napolni jih, Jezus. En el gozo de tu S presencia. tvojo radostjo, tvoje En el prisotnosti. nombre de Jesús. V imenu Jezus. Amén. Amen. Pueden pasar a su puesto. Lahko se usedete. Si falta alguien, Če še kdo želi, puede pasar con libertad. lahko svobodno pride naprej. Vamos a terminar esta historia y este viaje. Zaključili bomo to zgodbo. Dice la palabra Pravi Božji que el besedi, Señor le dijo, no temas. da mu je rekel Jezus, ne boj se. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie, sino consigo a Pedro y a Juan y al padre y la madre de la niña. Stopil je v hišo in nikomur ni pustil, da bi šel z njim, razen Petru, Janezu in Jakobu ter očetu in materi deklice. Y dice el 52. Y lloraban y todos hacían lamentaciones pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Vsi so jokali in žalovali za njo. On pa je rekel, ne jokajte, saj ni umrla, ampak spi. Sabemos que Él es la resurrección y la vida. Vemo, da je on tisti, ki obnavlja življenje. Para Él no hay nada imposible. Zanj ni nič nemogoče. Cuando hay malas noticias Ko so slabe novice y la gente solamente piensa en la lamentación por las malas in noticias, ljudje razmišljajo samo o žalovanju za slabo novico, pero el Señor ya le había dado una palabra a Jairo ampak Jezus je že dal Jairu svojo besedo y le decía, no lloréis, in jim je rekel, ne jokajte, porque yo ya estoy comprometido. ker sem jaz že prej obljubil. Y fue algo maravilloso, To je bilo čudovito. porque dice la palabra, Pravi beseda. el 54. Mas él tomando en la mano clamó diciendo a la muchacha, levántate. On pravi naprej, on pa jo je prijel za roko in zaklical, deklica, vstani. Ahí se vio todo el compromiso del Señor. In tukaj se je videla tista obljuba, ki jo je Jezus dal prej. Lo hizo con Jairo, On je dal Jairu lo hizo con obljubo. su hija. Torej, on je obnovil Jairovo vero in hči. Y él siempre está extendiendo su mano. In on vedno izteguje svojo roko. Y siempre va a extender su mano In on bo vedno iztegnil para el svojo que roko. cree, Za tistega, ki veruje. para el que cree. Tistega, ki veruje. Y dice, In pravi. entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó y él mandó que se le diese de comer. In njen duh se je vrnil in tako je vstala. Ukazal je, naj ji dajo jesti. Algo maravilloso. Nekaj čudovitega. El Señor completó toda su obra. Gospod je zdaj dokončal vse to delo. En todo ese camino con la multitud, In vsi so se premikali z množico. se preocupó por los que tenían fe. On pa se je za tiste skrbel, ki so imeli vero. Y es lo mismo con su iglesia. In enako je z vašo Se cerkvijo. puede trabajar bastante, Lahko se veliko dela, pero el Señor mismo va a mover cosas también. ampak Gospod je tisti, ki bo premikal stvari. Dice el 56. Pravi Sus 56. padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Njeni starši so bili čisto iz sebe. Naročil pa jim je, naj nikomur ne povedo, kaj se je zgodilo. Eso es imposible. To je nemogoče. Yo me recuerdo cuando el Señor me rescató. Jaz se spomnim, ko je Gospod mene rešil, Y lo primero que me enseñaron los pastores prvo, kar so me naučili pastori, fue ir a pedir perdón a mi familia. je, da moram iti k svoji družini in se upravičiti. Posiblemente en esos tiempos Jesús les decía, no lo digan a nadie. In Jezus je v tistem času njim govoril, nikomur ne Pero povejte. ahora es muy difícil callar, Ampak po takem dogodku je težko molčati. porque es la gloria del Señor. Kajti Božja slava
Y es su amor in njegova ljubezen. que está comprometido con los corazones. Sta tisti, ki potem vtisnejo se v naša srca. Te doy gracias. Hvala ti, Gospod. Te damos la honra y la gloria. Jezus, dajemo ti slavo in hvala. Agradecemos, Señor. Zahvaljujemo se ti, Gospod. Es maravilloso. Čudovito je. Está todo un viaje de fe. To je bilo potovanje vere. Pero el Señor está. Ampak Gospod je. Le quitó la tristeza, Gospod je tisti, ki ji je oduzel žalost, quitó la enfermedad, vso bolezen. volvió el gozo, volvió la paz. On je vrnilo se je veselje, mir. Estos padres estaban atónitos, Tej starši so bili čisto iz sebe. aunque recibieron malas noticias, Čeprav so najprej prejeli slabo novico, pero Jesús intervino ampak Jezus je posredoval. y eso es lo que Dios quiere con una iglesia, In to želi Bog za eno cerkev, que levante sus promesas, da njegove obljube dvigne. que levante sus Torej, da promesas cerkev veruje tem y obljubam que no tema, in se ne boji, que no se desanime, da ne ostane brez poguma. que es maravilloso, Čudovito je. que después Él hará cosas maravillosas, Potem bo Gospod delal čudovite stvari. cosas que nos sorprenderá. Stvari, ki nas bodo presenetile. Pero lo importante, Ampak pomembno je, como lo decía al principio, kot sem rekel na začetku, es estar en ese gozo de su amor. da smo ves čas v radosti zaradi njegove ljubezni. Sí, porque imagínense, lo que he visto al principio es gozo, Kar sem videl na začetku je radost. una expectativa de gozo. Prav velika radost. Es una bendición To je blagoslov, porque Jesús está ahí ker je Jezus tam, kjer je y ta se va a radost. mover más. In še več stvari se bo premikalo. Señor, te doy gracias. Gospod, daj ti hvala. Es su gracia, su gloria. Tvoja je vsa slava in hvala. En el nombre del V Señor imenu Jesucristo. Jezus Kristus. Te doy gracias por el gozo de tu Dajem ti presencia. hvalo za veselje v srcu. Gracias por tu gracia que has puesto, Señor. Hvala ti za tvojo slavo, ki si jo dal. Es por tu amor, Señor. To je zaradi tvoje En ljubezni. el nombre de Jesús. V imenu Jezus. Es tu paz To je tvoj mir, y la Jezus. verdadera salvación del Señor. In prava odrešitev od Gospoda. Trae gozo, To prinaša trae veselje. paz. To prinaša mir. Se van nuestros temores. Naši strahovi odidejo. Descansamos en Él. V njem počivamo. Él dice en su palabra, On pravi v svoji echar besedi. todas vuestras cargas Vse svoje bremena vrzite sobre nanj. mí, Nanj vrzite. sobre Él. Nanj. Ella la llevó. On bo prišel. Y solamente es coger y echárselas a Él. Torej, on je že tam. Ti samo primi svoje bremena in vrzi nanj. Señor, te doy gracias Dajem ti hvala, por tu Jezus. presencia, Za tvojo por prisotnost. tu amor, Señor. Za tvojo ljubezen, En el Gospod. nombre del Señor V Jesucristo. imenu Jezusa Tú eres Kristusa. el mismo ayer y hoy. Ti si isti včeraj in Y danes. gracias, Señor Jesús, Hvala ti, Gospod porque Jezus. hoy traes paz a cada corazón. Ker danes v vsako srce Y prinašaš nos mir. dice que no temamos, In nam pravi, ne bojte porque se, tú estás comprometido kaj ti Bog nam zagotavlja con nuestras vidas. v naša življenja. En el nombre de Jesús. V imenu Jezus. Amén. Amen. Voy a orar. Zdaj bom molil. Los que necesiten oración pueden pasar. Tisti, ki želijo molitev, lahko Si pridejo naprej. hay alguien que no haya recibido al Señor, Če pa je še kdo, ki ni sprejel Jezusa Kristusa Ne, kot svojega pasado. odvetnika, estamos para orar. še vedno smo tukaj, ni minil čas, bomo molili. Lo que recibimos de gracia, Tisto, kar smo prejeli po milosti, damos de gracia. dajemo naprej po milosti. Amén. Si necesita alguien oración, Če kdo želi molitev, puede pasar. lahko pride naprej. Te doy gracias. Ti dam hvalo, Jezus. Gracias. Hvala ti, Gospod. Oh Jesús. Hvala ti, Jezus. Jesús. Esto es una gran oportunidad. To je velika priložnost Es su amor, za njegove ljubezni. es su gloria. Njegova slava je to. Gracias. Hvala ti, Gospod. Él quiere que confiemos 100%. On želi, da mi zaupamo 100%. Que descansemos en Él. Da
počivamo u njemu. Príncipe de paz. On je princ miru. Príncipe de paz. On je princ miru. Rey de gloria. On je kralj slave. Oh Jesús. Jezus. Gracias. Hvala ti, Jezus. Gracias. Te bendecimos. Te damos gracias. Vos sos